اف دیمن ایسال بزحمتی لروجاوا و باکو رجلاتی سوریه پیدا دبه. هشکا سالی وکه باهوزه که بسر زویان دهات و سنبلین داگرتی و سویایی کم دیتنن. لورا جاوه جودکاران لبرهمن آوینه دا کوهنه کی باری خواه سوک بکن. لیبله کمبونا مازوتی و کریناوی برانگه کی سربست بهای هر دونمه کی لسر وان گراندکه. وضع نخوش على جفاف بسر على ميتات جالي سروح حيواني دي جالي زراعتي دي دعم جاجمر لازم دعم مثلا ايرو مازوت بهاي مازوت بشش ودسيدي سيدي شش ودسيدي تقريبا تسر حفتي سنتي امريكارن انا بري ما برخك دفروت شار برميل مازوت تاني ايرو ام برخك خد فروشن برميلك مازوتين جزیره کو بگرنم و سنبل نخوی هری باش دهاتا ناسکرن ایرو زبین وی دبن بارا پازو سوالان. پشتی هشکا سالیا 2008 افجارا یکمه خلکین کانتونا جزیره لبوبلاتا کی وها راستین. هیویا جودکاران وی گاوه ریوبریا خواسره کو حتا کاربه باندوره جسر وان گیم بکه. هيفيا مجوان دعم زراعتي بكين مازوتي حبكي العالمي ارزان بكين واوند بين صال خير تنبو يعني بجنم كماني بين شش اف هنكا حفت اف جاي ومازوت بهاي بشش حزار وتسد ورقي يعني سر عالمي جراني ونظام كابي تسعيره شلويه يعني مستقبلك واضح زراعتي هي مع انه منطقه متعلق بزراعتي في منطقه كار شرياني كرئيسي زراعه لگوری تخمینان ده 350 حتی 400 هزار تون گنم جزاوین جودکارن هرما باکو رجلات سوریه ورن. اف هجمار به گمان نلایق هرما جزیره و جودکارن وینه. دسته چاندنی و افدان تدبیرین خواه جبو هشکا سالی گرتنه و وی ساله وکی ازمونه کی جبو پشکتنا چاندنیه بناف دکن. وحتى رشائي آفيجي كماسي كاتيه ده نلقوري صالي واربو جبر فيه كي نها حازر كرن هنج بو قرن جانم بقرن وتوقعاتي انتاجي كيمي صالي بريبن جبر فيه روشي يعني در دوراسي صدو بينجا حتى 400 يا باكرو جرات سوري جبو صالي وري دبي ام بلاننا دينن بو اكا صالك ازواي دي ساعات ام كاربن اريكاري بجودكار ربكن ریوبریا خواسر ناوندین خوین جبو ورگرتنا برهمین جودکاران و ناوندین آگرکوژه حاضر کرنه. لی حتی نها بهای ریوبریا خواسر ای کرینا برهمان و بطایبت گنم ندیاره. هیوی هنکو لگور برهمین کم نرخکی باش و گنجاو ورد دست نشان کرن.